Halo. Halo, halo. Oi, oi, ngasong, ngasong. Ito. Masa? Saya mau ngasih kuat ben sebentar buat siang ini Hmm. Kalau gawe ini lo ngaji ini ke sana lembah kan ke election anti ke ba ni nang yat mentah mau ke bang tentang sai ke sini bang ni yo yang pendet ni tat ni dengan kabut. Saya ke bagi ke kuat ke sana kalau ni lembah ketika ada ngelap election yang ini di parti bakar tu. Kita mulai kita kejadian thọ bami akan direncanakan election kalau long kaban semua tanak tu kan cái ba nhà cái đang cái trong tim semarang ba cái đang yi kham tam lên ba cái social media để cái tim thọ để cái tim comment dan cái ini ke kita parti kata cái NPP mo Hai. Jadi kalau mereka itu parti kepala ada kentok kentam ya kenika ya kenika parti yang Voice of the People Party. Kawai kau ngakit jimut kepada ngakwa ban nyakran ini tolong ya kawai ngajingkran kajong itu presiden youth president jongga NPP mo ukit bor sendram no way no to ya ka dingkran gitu ka ba ngayo I kani ka last meeting itu ka ba kilong hapo malki ka ba ukran sikran tangi kata ka jing ajay pa Tengah ko sukwa ya ka ban ya ti sementara kani bentar kan Marba tentang ni ke basnop. Ini macam ni bapak dia kemudian itu gembang langnya, lapat, jelek basnop kata kata ajak apa. Long ngar squat ya kapan dia sementara kat tidak dia kapan pisai pai bak ni. Kalau pai bak teman semua bakal ni. Jadi kuat kita tolong ba kum usamla mo Semarang ba. Nomor kami ketika kentian na tu kit nongrem. Sebab ba kajing ketika kentian ba bau friend ketika meeting ba menil. Ba hari lejong ina ajak ke bangun penuh nganda yo nganda tiam ha. Katu kajing friend kalau kajing friend kelong kena tu. Long ngendas ni hak ni kajing keren tu utat presiden jangka youth wing ban syukran lapla untuk long long ngendas ni temat kini kajing keren tu lor bang ulah keren bu yaki kepin ke bomlong ke temat Hantam ya jat beliau kasih ke jing hawai harap ni hindi di porn ta jing sang muka di kasih ni lah sedang beliau ya ke bor ke wei ke jing long ke wei ke jing teli lingba kan kasang Voice of the People Party ke barok ni tip ke kasang prak mo hal yang ke jing yo I ke jonga ke jing ni jong kan ke parti ke jing sa kalau long sa ke jing perku ya ke jat beliau ke jing Oh, mungkin inilah bentuk ya ke ban saja ya ke ban sedem. Dan ni keren ya kani kejingat nanti gini ki Arsenal ke pas ini ke parti kelayaan. Kalau long siya ke jingkir ku ya ke jat bendri ke jing. Amar baik kani ke parti ke bala ya ke ban wanra ya ke jingnya tek song ya ke jing long kowe. Bedai ru kani ke parti. Ke ban wanra yang ya kata ke jing ya kata ke jing kencim. Ya kata kajing mut kajing perkat kajing beliau ha kabanya sebentar ha ka politik film kanu kajing sa antame mo antam ha kan ka bor jong ka pisah ke banga yo I pat lengba kan ka platform yalap election kini di banta pat ni iting teng bagi ni ki parti
bakam don menti su imat ya ka jing syirhem jong ini pa nam ta kani ka parti kabalai lam dan jong iba ardan kalau perlu iki ban syukran lapla ban keren kumar dai nomor kadang ngar ngwa ya ki ban simenta ni hakani ka channel ke jong ki ban cha khamtam kum betu ka jingkren ke jong tu MDC jong tu ramrai dengan romang ngan iba la syukran tang ya tu ka ketika reservation policy bang bagat ketika isu kali ke belak ta ya ka mindset ke jong ki khon samla ke na ha ka jini i ke jong ngong kan no kom ki ta ya ka mindset jong ki khon samla kan ma ha ka jini i ke jong na ba ha ka jini sung tho jini kum ki samla rang ba tapi ke isu kalalong ke isu ke ba biang na benta tikun samla jeng kabi hunyo trap hi prokoi mar kumbalong minchwa kumbalong hakadia impi hakini ki santhos nam ki lalek no ya i ba tubun tikun samla ki limnyar hakawat kamwat jan tubun ki kam balai luk samo lada ta kam setar kalai ki totally artli te yo ini khasi katba nyau pratli ki dilek chite spoga rohes te henry hadien jong tu ka isu ke ba arden ularis ban song sathan ke additional secretary kalalong ke jingjong namar mentang ye ba katu ke isu kalalong ke basiso namar mentang ladadan kono ka jinglak kam nilayo marsiteng bertigor hatu kata keempat be ke jingjong no kalau be ke jingjong namar nim no silang su te nilayo ngalalong ikol kata ka jing obah tenor kata katu ka isu kadang sa teng kumbang yo snow ba kini kinongilam jong ka voice of the people party ro yang bahadian juga ni ke election MP kin senang budin ia kata ka export committee ke ba kan ka sarkar kelatong mo teng ya kermen kata bangada kenturu iki pajba kan ba pinam sungthu bakla khamtam ye kan ki issue kumba kini ki nongelam jong ni ka MPP kila clear kila sei kila ong ba kajing alam kajong argan ki khun samla ban ya haga tu ka issue reservation PC kalai lam bakla tengah syukur ningar musyupa banong bakani kamde ke tinggal baklang kalalong ke jingker khu ya ki khon sama jong gabri hunutram ya ki khon sama ke jongi ki bawat kam ki bang dei ke por bawat kam kalalong ke jingker khu mar mentang ya layo bang mentang ya layo mar siteng ke hentai ngekermen kam bahadian jong ke election kini ki nongelam jong ke parti ke bang ya budin ya ke export committee bat le te kumba kade banlong nomor ki population di khambon mangi bani ki garo ngai bakan long kumtahi katum ka jingdon jong ki nong song sinong mong ide ban yo plat ngai mangakraman ru bakan long ta kelada kalong kumta kalong sia ka jingka khu ya ka jai ban rio khasi ngasukwa ya ka ban kuntu ken mo ya ki nong song sinong khamtam ya ki long ki long pa ki badon na ki jong ki khon samla ki blanang ki blastan Nio iya di sosial media hakini ki sisni arti mentah baca dong te kilong pa ki ban ai ke jing persan ya kan ka seng NPP ibaran persan ka seng NPP dakata ke jing sutu ko jong ki hakata ka roi ka par ka bawan po ka sarkar kami mo ya kita ngimla ban len mo ni yo ai ka jing motoy naka sarkar kami de henry ban sukumen to ho no pat ya kata ka roi kapar senda tepat ya ka yap ke jong ki khon ki ti kan mentoy ayu kan no nei kong we ban tip jadi ban sungthu nei kong ya ka yap ka jong ki khon ki ti ya kalau we jong ki khon ki ti nama kum makalong mutang yo ya kata ka roi kat ba ya ka bah ka bang ide ban yo lanang kicit no di we pan dan terkadang ini yo berkaitan bun kilong ke kidang don kilong ni kilong pa hado
kami kakenta let's say ngala panong kibrang don kata kemensin man kershan ya kan itu sen NPP dengar bos pak ban kentu tak kan ya kita kilong kami ki bompak sungtu ngong tok sungtu nak mentan nang ta kalawai jong jikun kiti ya kapatan kebansawan jong ga jat menreu khlang ba kan long kalawai kabasangan kan long kalawai kawa pernai lengba ka jingalam jong ga ni parti kabalabu ya kata katong dan in dan tempat dan pelaber ya kan ka jat menreu ko jong ni keren bakan long kam sa kan katu ka jing kan tho ko jong lambor ngang bapli la kan tho kut la ni don da ka wei pat ka tentin don da ka wei pat ka kanu ko isu ban pen sai se ketik ba ban pen sisa se ki pat ba kan den ta ka dau kala sulung apa dan ka jing kut lan kila sukren rumah rutit ya ka bomdai kila pandai no Hai. itu ko jong lambor ba arden udon dekat special room hoi udon ka room ko ba upli ude mo ban pia bandam henre ngiyu i te hang tu ha ka tu ko por bo sa kan ngiyu i ya ketiki long ngiyu i ya kata ka jing long ka ba khut nusin mo jong u kan ka ba udah sim sisa ya kata ka jing dikle bon sa kan kumba ki kila kena kan Hai. ba oi ka ba pensisa ya kata kate kajing pensisa lingba ki doktor kan di bawaan ban check ya kajing long jong gamet ko jong hadir bun ki blasatan mo ki doktor ki pensisa ba adan uklam bam uklam di ki doktor ti kila pensisa ki doktor ki nas kila pensisa ba adan uklam bam uklam di te manu kan so man kita pat kiwan ban batai bong bakadon kata special room ban bam ban di baru sisi ni dia kata sampai kita kajing kontrol lapla jang ki nomor bam dan de kai tak kikin pien ban pen sutu baklai pai ba kan dan de kai tak kikin pien ban chai su pai ba la su kren lapla tang ban pen thobria ya kajing em jong arden ban yalam bakla yo pai ba tadi last minute bupi smudon su da kai kikin pien kan ban chai su pai ba la su kontrol nungger tang ba like nak sentor bong fleet siang mukli lahap pada long bolong ja ka bajana tadi kata ka jing ni ka jing sutu jonga ka itu ka jing keren ka jong lambor mo yang